Tong ini pay mentang singi yang jingkin factorization. Da kasi nga si ong ba jingkin ban pra syaki multiply. Yaki number. Kumnong in pra yo number syaki multiply jong u. Syaki number ba ladangi multiply kin mi biang kat ka ba udon mo u. Te hang ni pagajing siya wat klep ngi la dep ya kajing kin lang whole number but divide whole number, shimno whole number, multiply whole number. Nang tangal adep ru kin lang decimal, shimno decimal, multiply decimal, divide decimal. So nila adep ya kita arpeli. Tangsa sa ka fraction ka sort but ka algebra. Banang ya kidang de ki basic things kiba tenrai ki jingken. Nang bagin dum nang banken jingken kito kiba ba dala poisha 9 10 11 12 tenrai ngi mantaka si jing siang ila de ban sedang gi jingken ken lang simno divide into jong ka fraction tang baji ayu banang ya gitu ni ha banang shua ya ke SCF but LCM banang pat ya ke SCF LCM ngi di banang shua ya ka factorization kung tangi ha banyat jai pa jai ngi ha banyat step by step nagkadaw ngi ha banang shua kung no ban factorize. So ang nengal asim yung number pra but ngalapan i hang neo pra mi sa ki r into r into r into r kung no pi factorize kung ne sim yung number na jabing lajong daw barit tam kabamot sedang na duu r r daw lay usan terter nang kiyo tamba hap sedang syua daw barit syua no r uway ngim siya nama daw way tela hidubat yaw sispa rumi biang sispa yaw aspa rumi biang aspa ya kaying rumi biang ying kung ta daw way ngim siya like no daw way daw r siya ne so hang nga sedang daw r sin saw long pra divide biang yaw saw pade r sin r long saw daw yaw r pade tekan ngamdon kamsyu jing siya nomor belay daw r sin iway kan long r so bila bentuk ini proud di r into r into r kini r into r into r lani sindon kamsyu kan ka step kasi sakut betul r into r into r so kabasok ban factorize tambah ada pipet new r ula ada utaw number ubagi khot prime number kabamot ni penpray kini si multiply jong ki prime number kini gi number lada into biang kan mi biang kat unih yu number bala ai kani biang kat ukra arsin a long saw arsin saw long pra biang so kini gila ada kita ki prime number baleng ikot iki ki prime ki a kita ki prime ngalaong hang ni kino ki number bala ban divide ya ban divide ya ki tang dalade ya lade ala to hne dalade ya lade but da way kung ya kita lakot prime number so what kelak ki prime number mo kita ki number ki ba hamdan show ki number bala berdibat ya ki like not the way but dalade tongin ya what example kane sabut sa post ya ka video ba sabut pa hamdan jaka ta daw mahapan pelik te subuh ulai dang don number bala berdibat ya dan show mila berdibat tang do way sin lai sin lai dan number show termot ni ula de prime tongin persyang yo saw dan number bala berdibat
thằng nên ngila tang da uwei bat da ulai dầu nia pada dau ar dau wei ru long wei sin sao sao dau ar ru long ar sin ar sao dau sao yo sao ru long sao sin ni wei sao kabamut kidon lai teli bala bandi ba yo kat bau prime berobor deitang ar teli bala bandi ba yaki tau nia dei re u prime sao dei u prime ubam dei u prime di khot u composite yang Memdeu prime ikut composite number T to ngin nampak dia kerentan dia kata pada ngil ada ngin ya syakan nega factorize te ladam kan mau dia kata ke prime ke composite ru ka sulong bagi haban tempera kumne nang tato ngan pek sakawai ke number sibu ngapan praya u katsan yo katsan kumno ban factorize yo katsan factorize tina tho yo katsan syarut kumtu ngalai daulai lai sinsan katsan yo san melak syuk dano setang dau ya ubi namun dan kam de ban tho kumtu la biang tang kumtu hi tang da u ya u ba da wei temu kini gila ada di prime number mulai ru san ru t san ngalapan prai u ubi lai into san tongan persyang seiwei ban tempera tongin tempera ya u Iwei nhau riu not Iwei nhau riu not Arsin prakan riu da pinang de pidibai syarut ngalada pikai kumno ban dibai naka jikhain whole number nomor kini gide ki whole number but arsin not arsin sao not arsin r not arsin wei not arsin san nang tada usan sin wei san sin wei yo khat wei mlashe so tu kan long R into R into R into R into R into sun into cut way and sun. Ini ki R la dakwa ban bulang nila ruban tho gumne way R lai sau sun teli tini tho R power sun ini ki power ni tho haneng sun kabamot sun teli ki R ha into mangta into but u sun into but u cut way and sun nila ban tho kumne ngi I kumne ru kaju so pila nang ban factorize biar peba arsin pra long kan riu tam iwei ngapan hiar riu arsin pra kan riu but not arsin not arsin sao arsin not arsin r arsin not arsin iwei arsin not arsin san sipo arsin san sipo san sin iwei so kami kat ni wei ar lai sao san pilih r usan baru kat wei so pila nang ban factorize te pin poi syaka homework robot ya practice dalade nang bapin dub nang klem practice te nang supaya I kumbala nang so practice makes a man perfect kadau gihaban practice dengan ai homework ya pi ai poringa kendiat to
toh kini kita ki homework makin praktis sa praktis ki kini hadu huni gidi kini di answer makin check di answer lajam but dah himnang sa kali na po comment what clap dan subscribe try juga video kadon ka bagi thok subscribe nyon nang tu what clap nang ta bat ka like atau like hang turu nyon nang ta badan ketu-kedur bajeru hang turu nyon dah ko pilih gumta penyerap yana mangan suganat ban nang kami show di video na gumta jo pi dan jing nong dah ko balek gumta hadir ke factorization ngan sa kay pi gumno ban ken jing HCF nang tangin sa poi sa LCM nang tangin sa poi sa lang simno divide into jungka fraction dala ada fraction idang sa ka algebra lang simno divide into algebra but lang simno divide into jungka sa ang ilada kita tengin sa poi sa jingkain basi siya pa divide day ba jungka school. Okay, toh isi genduk ko ipat video.